אנחנו צריכים להתייחס להתקפה הזאת מצד אחד, לקחת איתנו את כל הלקחים לכל מחלקה ולכל פלוגה ולכל שלישיית אלון. Sejak Perang Gaza dimulai, perekrutan tentara cadangan Israel meningkat hingga mencapai 100%. Namun durasi konflik yang meluas telah menurunkan motivasi pasukan cadangan. Media Rusia Sputnik melaporkan faktor utama yang membuat para tentara enggan bertugas adalah kelelahan. Juru bicara militer Israel mengatakan jumlah pendaftaran turun sekitar 15% sejak Oktober 2023 lalu. Mengutip Tribunews.com pada Selasa 26 November 2024, awalnya warga Israel yang dipanggil menjadi tentara sebanyak 350.000 orang. Namun setelah bergabung dengan pertempuran selama berbulan-bulan, banyak di antara mereka menolak untuk ditugaskan kembali. Para warga sipil itu mengaku kehilangan bisnis dan pendapatan saat pergi wajib militer untuk jangka waktu yang lama. Meski demikian, militer Israel justru berupaya untuk lebih meningkatkan jumlah waktu wajib militer dan prajurit cadangan bertugas. Para anggota parlemen akan diminta untuk menyetujui pembuatan wajib militer bagi pria selama 3 tahun, seperti yang telah dilakukan hingga tahun 2015. Saat ini rekrutan pria bertugas selama 32 bulan, sementara wanita bertugas selama 2 tahun. Jumlah waktu yang dibutuhkan oleh anggota cadangan untuk bertugas per tahun juga akan berubah. Selain faktor kelelahan, ada pula kontroversi terkait undang-undang wajib militer bagi kaum Yahudi ultra-ortodoks. Undang-undang ini memicu protes karena sebelumnya Yahudi ortodoks hanya fokus mempelajari agama. לכל מחלקה ולכל פלוגה ולכל שלישיית אלון, ולנו לא נגמר הכוח, לא נגמרת האנרגיה, לאיפה שצריך להגיע אנחנו מגיעים, וכל פעם, בכל הרצינות. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.